TV ibihe byiza ndabashohuje cyane mukomere amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndabagezaho inkuru ebyiri zikomeye, ni inkuru zikomeye ariko zifite aho zihuriye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burya nujya uvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntukibagirwe ko ari akarere k'ibiyaga bigari kose, igihe hari ikibazo ntabwo avuga ko abaturanyi bamerewe neza. Inkuru ya mbere mbagezaho ni inama y'ikitaraganya ivuga ku kibazo cya Kongo yatumijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti bakunze ubukozi kwa TV, murabizi ko mu minsi ishize Leta ya Kongo ihagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Teresa Kayikwamba Wagner ariwe wagiye asaba keshi ko habaho aka kanama k'umuryango w'abibumbye bita emergency meeting kugira ngo bige ku kibazo cya Kongo. Uyu munsi byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni iki kibyihishe inyuma? Ni iki cyateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusaba akanama k'umuryango w'abibumbye kita ku mutekano ya UN Security Council kugira emergency meeting cyangwa se inama yihutirwa? Byatewe n'iki? Inkuru ya kabiri ni inkuru nanone y'umugabo Joseph Kabila. Uyu Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo batangiye kwita Kanambi Hippolyte. Turaje turebe iby'urubanza rwe. Mwari muzi igihano arimo asabirwa ni mu Kagozi. Nshuti z'ukwezi kwa TV, tugiye kugendana akanuko kandi ari kujyubana natwe. Turaguma tugukurikirana uru rubanza, hanyuma turakugezaho imyanzuro yavuye mu inama ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo no kuba bashyiraho puresha ku bihugu bifasha M23 hamwe no gushyira puresha ku gihugu cya Leta ya Kongo kugira ngo nacyo gihagarike ubufasha giha imitwe y'iterabwoba. Bimeze bite rero? Reka tugaruke mu kanya gato, hanyuma niba rugambiro ugeze aha kora subscribe yawe n'akantu gakomeye cyane. Kandaho kuri sabu niyo nkunga tugusabye, nta kindi bisaba, just urakanda subscribe. Hanyuma ako gakumwe kareba hejuru ni wowe kagenewe, wowe mukunzi wafashe umwanya wawe ukaba wiyemeje gukurikira ukwezi kwa TV kugira ngo tukugezeho izi breaking news. Ikihembo tugusaba ni ugukanda like ukaba washaringa niba ari ngombwa. Reka rero dutangire inkuru yacu. Bavandimwe, kuwa 21 z'ukwa munani 2025 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje binyuze ku rubuga rwabo rwa X rwahoze rwitwa Twitter ko basabye inama yihutirwa y'ikitaraganya y'umuryango w'abibumbye kugira ngo bigire hamwe ikibazo gikomeye kimaze guca ibintu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho umutwe wa M23 ukomeje imirwano ikomeye na FARDC, ingabo za Leta ya Kongo. Iyi nama yiswe emergency meeting yitabiriwe n'abahagarariye ibihugu bikomeye byose bigize UN Security Council cyangwa se UN akanama k'umutekano, ndetse n'abahagarariye uduce twishi twa Afrika barimo n'abaturanyi ba Kongo nka Uganda, u Rwanda, Tanzania, Angola n'abandi. Ese ubundi ni iyihe mpamvu ki? Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahamagaje iyi nama kandi bireba Kongo? Impamvu nyamukuru y'iyi nama nk'uko byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni raporo nshya ya Human Rights Watch yasohoye ku itariki 19 Kanama ku kwezi kwa munani 2025. Iyi raporo yerekanye ko ngo umutwe wa M23 uherutse kwica abasivili barenga 140 mu duce twa Masisi na Rucuru mu burasirazuba bwa Kongo, kandi iyi raporo ikaba yaraje ikurikira iyindi yari maze iminsi nanone isohowe n'uyu muryango ivuga yuko M23 ishinjwa kwica abaturage 319. Rero bakabashinja gukorana n'indi mitwe kugira ngo babashe kuba bakora ibi bikorwa. Raporo kandi yerekanye ko n'ingabo za Leta ya Kongo FARDC zagiye zigira ibyo zikora mu bwicanyi, mu gufata ku ngufu abagore n'abakobwa ndetse no gusahura. Ni muri urwo rwego rero Amerika yavuze ko ikibazo cya Kongo kitakomeza gucecekwa, ahubwo ngo kigomba gushyirwa ku murongo mpuzamahanga nk'ikibazo cy'umutekano w'isi n'uburenganzira bwa Kongo. Mumenye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone bafite umushinga ukomeye witwa Rubito, aho bashaka ko Leta ya Kongo ibaha uburenganzira bwo gucukura amabuye. Ibyo deja bamaze no kubyemererwa. Mwumvisha muri Sena ya Amerika mu cyumweru gishize ubwo abasenateri bavugaga yuko bamenye yuko abantu ba hafi ya Trump aribo barimo basinyana amasezerano na Kongo kubyerekeranye n'ikibaya na Rubaya cyangwa se ibirombe bikomeye cyane hari mu burasirazuba bwa Kongo hagenzurwa nayo 23. Leta ya Kongo ikaba
zaramaze kwemera Trump n'umuryango we na kampani zabo ko arizo ziza gufata ibyo birombe zikabibyaza umusaruro. Abantu babibaza ngo bazaca hehe, none se M23 izaba yagiye ko ariyo iyoboye Rubaya uyu munsi. Reka dukomeze ku byavuye ku inama. Mu nama yabaye kuri wa 21 z'ukwa munani 2025 ibintu bikomeye byaganiriweho harimo ibi bikurikira. Icya mbere, gusaba impande zombi guhagarika imirwano. UN Security Council yasabye leta ya Kongo na M23 gushyira hasi intwaro ako kanya no gutangira ibiganiro. Icya kabiri basabye ni ugushyiraho itsinda rishya rishinzwe iperereza. Byemejwe ko haza koherezwa itsinda ridasanzwe ry'umuryango w'abibumbye rizagenzura ibyaha by'intambara n'ihohoterwa rikorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo. Icya gatatu ni ukongera kugarura MONUSCO mu bikorwa bidasanzwe. Nubwo hari gahunda yo kugabanya MONUSCO yari yatangajwe mu minsi ishize muri Kongo, ariko Amerika yasabye ko ibikorwa byayo byongera kwagurwa by'umwihariko mu turere twa Masisi na Rucuru. Icya kane inama yagezeho ni ugutanga inkunga yihutirwa ku mpunzi. Hashyizweho gahunda yo gutanga miliyoni zisaga 200 z'amadolari zo gufasha impunzi n'abavanywe mu byabo n'intambara. Icya gatanu ni ugushyiraho igitutu ku bihugu bikekwaho gufasha umutwe M23. Amerika yasabye UN cyangwa umuryango w'abibumbye gushyira igitutu ku bihugu byose bikekwaho kugira uruhare mu gufasha umutwe wa M23, cyane cyane ibihugu by'ibituranyi. Reka turebe abantu bakomeye n'amagambo bagiye bavuga, harimo n'u Rwanda, harimo n'uwa Kongo. Reka duhere kuri ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri UN cyangwa mu muryango w'abibumbye yagize ati, icyo abaturage ba Kongo bakeneye ubu si intambara samarira, ahubwo ni amahoro n'iterambere. Niyo mpamvu dusaba uyu muryango gukora ibishoboka byose kugira ngo ubwicanyi buhagarare. Rero uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo we yagize ati, abaturage bacu barimo kubabarizwa muri kariya karere bikomeye. U Rwanda rugomba kugaragaza uruhare rwarwo muri ibi bikorwa, rukagaragazwa uruhare rwarwo rw'ibi bikorwa by'iterabwoba. Uhagarariye u Rwanda yahise afata ijambo, arangije ahakana Martin Ngoga, ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye. Yahise agira ati, ibyo birego bavuga bashinja u Rwanda ntago ari byo. Yavuze ko ikibazo cya Kongo giterwa n'imiyoborere idahwitse, avuga ko kandi giterwa no kudaha abaturage uburenganzira, atari uruhare rw'ibihugu bituranye. Rero dore isesengura ryakozwe bavandimwe. Iyi nama yo kuwa 21 Kanama 2025 igaragaza ibi bintu bikurikira bibiri bikomeye. Icya mbere, Amerika yifuza kongera ijwi ryayo muri Afurika, cyane cyane mu kibazo cya Kongo, kugira ngo idatakaza credibility ifite hariya, kugira ngo ibashe kwibonera ari amabuye. Icya kabiri ni ikimenyetso cy'uko ikibazo cya Kongo kitakiri ikibazo cy'igihugu kimwe gusa, ahubwo cyamaze kuba ikibazo cy'umutekano w'isi yose. Mu gihe intambara ikomeje, impunzi zirenga 7 miliyoni zamaze kuvanwa mu byazo mu burasirazuba bwa Kongo. Bavandimwe rero, izi nkuru zirakomeye cyane. Iyi nkuru kandi mu gihe tukibakurikiranira ikiri bukorwe, kuko bavuze ko bagomba gushyira puresha ku bihugu ngo bifasha M23, bagiye bashyira mu Rwanda kandi rutahemye kubihakana buri munsi. Reka dutegereze iki bagiye kuvamo, hanyuma dukomeze n'inkuru yacu ya kabiri, ariyo nkuru ikomeye nanone ngiye kubabwira y'umugabo Joseph Kabila. Mu bibazo bikomeye cyane, n'ukuri ni ikibazo cyahangayikishije isi yose. Urubanza rwa Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo, wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyabaye ikibazo, cyabaye akasamutwe. Iki ni kimwe mu manza zifite uburemere bukomeye muri politike y'akarere, kuko kireba umuntu wahoze ayobora igihugu cya Kongo imyaka irenga 18, kandi kikaba gifite ingaruka zikomeye ku butabera, politike ndetse no ku mutekano wa Kongo n'akarere muri rusange. Ese ubundi byatangiye gute? Nyuma yo kuva ku butegetsi kwa Kabila muri 2019, Joseph Kabila yakomeje kuba umunyapolitike ukomeye mu gihugu cye, ndetse afite n'imbaraga zikomeye mu ngabo, mu ishyaka rye no mu bukungu bw'igihugu.
byanavugwaga yuko ngo abarinzi bose barindaga Felix Antoine Tshisekedi ngo wagiranye amasezerano na Kabila mu ibanga, bivugwa ko ngo azabanza akayoboraho gatoya, ni nyuma yuko Joseph Kabila yarashatse kuyobora indi manda bikanga, abaturage bagasara, bamara gusara ibihugu bikamushyiraho igitutu kugira ngo arekure ubutegetsi. Rero Joseph Kabila yagumye kuba umuntu ukomeye, ariko kuva muri 2023 kugeza 2025 abaharanira uburenganzira bwa muntu harimo n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje gushyira igitutu kuri leta ya Kongo ngo Kabila ahamagarwe imbere y'ubutabera, abashe kubazwa ngo ibyaha byibasiwe inyoko muntu bivugwa ko yakoze mu gihe yari ku butegetsi. Mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka, inteko ishinga amategeko ya Kongo yahaye Kabila cyangwa se yavanye Kabila ho ubudahangarwa immunity kugira ngo abashe gukurikiranwa mu rukiko. Ubundi umuntu wabaye president hariye ku itegeko nshinga bivuga abafite ubudahangarwa nta wamukoraho, ariko ushobora kwamburwa n'inteko ishinga amategeko. Ese ubundi ikibazo gikomeye, Joseph Kabila bamubaza icyo ashinjwa iki? Nshuti z'ukwezi kwa Kative, urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa, ariko muri gukanda kanda subscribe kandi kora kuri like, dukomezanye sibyo, dukomeze. Urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwatangaje urutonde rw'ibyaha Kabila akurikiranweho, birimo icya mbere kwicwa kw'abaturage ku bwinshi, mass killings, cyaha gikomeye cyane. Icya kabiri ihohoterwa rishingiye ku gitsina no gufata ku ngufu, sexual violence and rape, nacyo ni icyaha ku rwego mpuzamahanga kiba gikomeye cyane. Icya gatatu gutoteza no guhungabanya abaturage, nacyo ni icyaha ku rwego mpuzamahanga kiba gikomeye. Icya kane gufatira imitungo y'abenegihugu ku ngufu, illegal deportation na depossession. Icya nyuma bamurega ni ibikorwa by'iterabwoba ngo byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu na Ituri. Bibutse ko ibyishi bamushinja ari ibyaha bifata ku mutwe M23 nanone, nubwo Ituri yo ariyo indi mitwe itandukanye. Ibi byaha byose bigaragara mu mategeko mpuzamahanga nk'ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu. None se abashinjacyaha baravuga iki? Ubushinjacyaha burasaba iki? Abarega barasaba iki? Ku itariki ya 22 Kanama 2025 umushinjacyaha mukuru wa gisirikare yasabye ko Joseph Kabila ahanishwa igihano cy'urupfu, igihano gikomeye cyane kiruta ibindi ku isi. Ku ruhande rumwe abaregera indishyi civil parties basabye ko Kabila ahabwa igihano cyo gutanga indishyi zikomeye cyane zigera kuri miliyari 25 z'amadolari y'Amerika ku byaha byakorewe mu gihugu cye, hakiyongeraho izindi miliyari 21 z'amadolari ku byaha bikomeye byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, muri Kivu na Ituri. Ibintu bikomeye cyane. Mu minsi ishize n'abanye bavuze yuko Joseph Kabila ashobora kuba afite miliyari zirenga 3 z'amadolari, ariko urebye ibyo abamushinja barimo bamwaka wasanga ari nko kumusubiza kwisuka, kuko baramusaba miliyari 25 z'amadolari y'Amerika ku byaha yakoreye mu gihugu cyose, hakiyongeraho miliyari 21 z'amadolari ku byaha bikomeye byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo ariho muri Kivu na Ituri. Ibi bisaba bakomeje kwerekana ubukana bw'urubanza, kuko harimo n'icyifuzo cyo guhagarika imitungo ya Kabila mu mahanga kugira ngo abaturage bahabwe ubutabera. Kuki Kabila ari mu rukiko? Nshuti z'ukwezi kwa Kative, urubanza rurakomeje. Kabila adahari, in absentia, aherereye hanze y'igihugu, kandi kugeza ubu ntacyo aratangaza ku mugaragaro ku byerekeranye n'urubanza rwe. Ibi byongera amatsiko y'abakurikirana uru rubanza hafi, kuko bamwe bavuga ko ashobora kuba ari mu bihugu by'inshuti byanze kumushyikiriza ubutabera, kandi bakavuga ko ari uburyo bwo gukomeza kwihisha mu buryo bwa politiki. Ese ubundi bizarangira gute? Mu gihugu imbere hari uwuhe mwuka? Abaturage hari uwuhe mwuka? Mu gihugu imbere abaturage batandukanye bafite ibitekerezo binyuranye. Reka turebe bimwe muri byo. Abenshi mu bo mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko bakeneye ubutabera, kandi ngo bari babunyotewe igihe kirekire nyuma y'imyaka myinshi y'akarengane. Abandi cyane cyane abashyigikiye Kabila bavuga ko ari igikorwa cya politike kigamije kumwangiriza izina no kumushyira ku ruhande muri politike y'imbere mu gihugu irimo, bashaka nyine kumushyira ku ruhande ngo atabasha no kuba yazongera kwiyamamaza.
none si ibingibi uru rubanza hari impinduka rushobora gukora ubundi mu karere. Urubanza rwa Kabila rurakurikiranwa n'amahanga menshi, cyane cyane Loni, ubumwe bw'Uburayi, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch na Amnesty International. Kuba umukuru w'igihugu wabayeho yatwarwa mu nkiko bikaba bishobora kuba urugero rukomeye mu karere kose ka Afurika, aho kenshi ngo abayobozi bagiye bigira indakoreka bagakora ibintu mu bihugu byabo ariko ntibagire uwabibabaza. Dore aho biganisha rero, kugeza ubu urubanza ruracyakomeza i Kinshasa kandi ntiharashyirwaho itariki yo gusoma imyanzuro. Wowe urabona byerekeza he? Cyakora uko ibintu bihagaze ubu ni uko umushinjacyaha yasabye igihano gikomeye cyane, igihano cy'urupfu ndetse n'indishyi z'amafaranga atigeze aboneka mu manza z'ubutabera bwa Kongo. Ibi byose bituma abantu benshi barushaho kwibaza bati ese koko uru rubanza ruzarangira Kabila ahamijwe ibyaha cyangwa se hazaba urundi rubanza rwa politike rudasanzwe. Reka rero nshuti z'ukwezi kwa KTV, nkuko tubikunda hano kuri ukwezi kwa KTV, dufatanya umwanya tukabagezaho inkuru zisesenguye twabashakiye. Urubanza rwa Joseph Kabila ni inkuru ikomeye izakomeza guca ibintu muri iyi minsi. Niba rero ushaka gukomeza kurukurikirana, bana natwe kandi subscribe ugume ubane natwe, tuzakomeza kugukurikiranira urubanza tukagushyirira neza amakuru ku murongo hanyuma tukayakuzanira. Rero nge mwari kumwe yari Amisha Pro nkuko bisanzwe. Ni ukwezi kwa KTV, kora subscribe, kora sabone, turagomba tugukurikiranira hanyuma tubabwire n'iby'intambara iri muri Kongo n'ibindi bice byose n'inkuru zitandukanye ku kwezi kwa KTV. Turabakunda, ibihe byiza, ciao.